Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajar bedang wateka saung. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajar bedang wateka saung. Terpesumbu pesum kuang aja tapajo ngan keluarga terpesumbu pesum kuang aja tapajo ngan keluarga. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedang. Wateka sao, wateka sao. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantannya rakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantannya rakan tajam puasa. Pajo busao, ngada tenaga singoloh, beeta kerja. Pajo busao, ngada tenaga singoloh, beeta kerja. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedang. Wateka sao, wateka sao. Damai ibadah ledan pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah ledan pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Remaja Brawe yang kompak sampai dari lorong A, B, C, D dan E. Remaja Brawe yang kompak sampai dari lorong A, B, C, D dan E. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedang. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa yang mantong dengan hai kajer bedang. Wateka sao, tak pesumbu pesum kuat ngajut tapajo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong dengan hai kajer bedang. Wateka sao, tak pesumbu
kajar bedah, hairah kan mudah buku lemah mana terasa. Ibu bapa yang mantap dengar, hai kajar bedah wate kasau tak pesu umbu pesu umkuah ngajar tak baca ngan keluarga. Kamu ulangi segota ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Beurawe, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bapah pet lewat sah. Kamu ulangi segota. Abi-abi, umi-umi, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bapah pet lewat sah. Waktu ji sahur. Sahur. Ha! Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, ini kepenuh. Ha, itu dia guys. Vokalis. Chef Virall. Bang Mail. Tidak ada gangguan. Oke, 200. Oke guys, terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Aceh pecinta selawat ataupun pecinta maksud-maksud Arab.